أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kwezi watukufu, ikawa ngamjodunga video yinu ngamtekelezo mhono watranga wa mzima mengoni mwa wananyasi, ikawa wananyasi wa kidamu, wananyasi wa kibavu, wananyasi wa bwana, ikawa tipara habari haba yenu kaha farikiana na dunia kula wana nabaya liliyo harma lebavu ikao tizaliwa ni lebavu la dimani wangazjamba kam mjizi wanrongo ndo mwiso wakati lebaya la jiri baina ya homji tukufu itinkudi na mji wa Mtamndu harma ya Washil tifanya video yakaonesa ze khatari hizo. Ikane le 7 août 2021, le 7 août 2022, les baya di Jushia harma entia dimani. Filakika omsiba mziro haku haukakabati ubinadamu, kabati unanya dena menu hatandi yede na menu hatandi ya ukakuna ujua uroho mjini hao wende mjimra jina banga po wandu waenda wa limabaya mahala ngiabo sisi waislamu hiri waislamu kwezi ubisilamu hatu kantsara mukaza kofia na ulama yede na vuzia firimbi na uzina matari shakabati namna ulolea ukaya kati unazongoza jiro sikuwa jana ukaya hata zinyama zitinzwa ezi nyama zihana bavu uwa ujinga wa hakika wa hansi wa kansi peke tikati ziyanje kalorongo wa shaa aukaga mjoka edini wakomori waisoma shibaki humanadamu hushinda ya irumie ya stehi ngwana ndio kaindi wala kad karramna bani adam rimtukuza mwanadamu yabo hena mnayonsi pia mwanadamu yatukuziwa geladhimo yastahilwa ebingi tikano kamfanyo darsa leo njaka ujozi juka ujiri darsa ngamini yobanu sifanya kama ndio kufanya bwana jioni tsatspara tsambiwe za jiria bahayinu menge tikau rengesha bahashinu moti ile mhono watanga wahangu uharima ze famii za he mwanama mwenye Uthman kumjini maweni ya dimani ile mhono watanga wahangu wakadhalika usolemo wa mwinyi ile mhono watanga wahangu harima dimani kamili ibehe mpono watanga wahangu harima ikomore haukayao ionesa shabaha shasauka yabo kabati nti wala kabati mahkama aranzi haina mwanadamu ujojua yeye mwini yajirenge ya hukuma yabo kabati nti wala rajuhamba mahkama. Sinamu shiyanro yesu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambiao harima surati al-Anfal ngungu rambi ukaindi wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd, wanduza mndu wa damu wanandu lazima wafanyane irumbi fi kitabillah hulawana nesho sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karwa angalia wandu wajibana leo baina ya homji mtukufu ansorale
na mji mtukufu wa Maweni. Hizo famili nzima baadhum al-ulul arhami baadhuhum awla bi ba'd, emijoyo mili mimi nzabao ngamileze famili za hangu yiko ibana diwaza nguyama kana mfanyilane irumbi. Innamal mu'minun, hakika wandu wa amini Mungu, ikhwatun wa wananya, fa aslihu baina ahwaikum, na msulishana haramuna anya wahanyu simani mvurana, wattaqullaha, mda Mwenyezi Mungu, la'allakum turhamun, wenda Mwenyezi Mungu mrehemuni. Sikafikira mbesende ze mbuzi za tinzwa jana, ze nyumba za visiwa, ikawa ze nyumba hizo baadhi ya hazo owenyizo owa heme joyo mili alamdu hamanda mimi ntina mba nyumba nawa hao hatu tiza ya wana speka akamwaho mpaka ntuwa heji kunzi mfandu jini waha mjimba china ngebanu boyaka lebaya landi siwa ni wandu wa mji fulani mpaka watoto fulani mpaka mjuso watoto tulawaharibia ngebu ngarando daho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahambari mahadith Quds akorongoza mtume arambia ukaindi harambia uka ana arrahmanu, mimi nde mwenye rehma, khalaqtu arrahima, siumbu le zao wunduhuza minda naumba mgunde rambiyo, washtakat laha isman min ismi, si utsanganya le zao hilo na ismu mengoni meze ismu za hangu arrahman. Man wasalaha wasaltu, emrujo unganya ouzale ngamjo munganya bahe wenda mbeboni. Waman qataha, emrujo ungo uzale qata'tuhu, ngamjo mungu wangu. Ngema na indini kwezi mijimili mitukufu, mijimili wananya rijuri bulie mtajaha mada huo wanadamu kikafanya na bara rehema itoka yonti pia shandu wa ulani wateze damu wabiseze mali haina ndongo nti pia tsofanya shiha batina hatamba limit ngwara biano kaindi fahal asaitum, ingam diwazao intawallaitum, kambadingo edini kamtiru menemna ladhimu antufsidu fil ardi, ngamjoti ofisilifu wa mashabada shansi watukatu arhamakum, mungweze damu za hanyu ulazi wahanyu munguwe. Ulaika alladhina la'anahumullah, wadwandu kam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walaani. Wa a'ma absarahum, wa a'ma absarahum fa asammahum, hawa ima shio, wa a'ma absarahum yama tutsena yafu. Afala yatadabbaruna alquran, ekwa tulole ya izo Qur'ani ya wambia amma la qulubin aqfaluha, hawo banungona miyo ya hawi fungwa halakile wandum sakari hajana leo mjuha mjibuwa ngia mngabo pouvoir ndahu mafundi ngwa fanya ndongo hindi kosi kabatironi haukara anzi mwanadamu kana ulole yauka banufundi fulani hamba kadha ngeu waze wamila wa hatu engwa fanyawo izono kwa ziwatso hamziju nge serikali ngenda aranzizi yinu ngasingobira haina usiku haina mahala umsiba mziwo hawakabati yavuka. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati akaobeshe wa utume amduka juhambie wa makazi habari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wambia kaindi wa andhir ashirataka al-aqrabin, tahadharisha ndugu zao wa karibu nawe ranzi bo mtume yafanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam ashtamaa amma wa khassa min Quraysh, hatanganya ema Quraysh wonti pia rowa karibu rowa hule ya wambia indi ya bani Ka'bi, enyi bani Ka'b ibn Lu'ay,
inqidhu anfusakum minan nar, na mvukishize nafsi zanyu nomro wa jahannama. Ya bani Murrah ibn Ka'b, yenyi branch ya bani Murrah ibn Ka'b, inqidhu anfusakum minan nar, na mvukishize nafsi zanyu nomro wa jahannam. Ya bani Abd Shams, yenyi bani Abd Shams, inqidhu anfusakum minan nar, na mvukishize nafsi zanyu nomro wa jahannam. Ya bani Abd Manaf, yenyi bani Abd Manaf, inqidhu anfusakum minan nar, na mvukishize nafsi zanyu nomro wa jahannama. Ya bani Hashim, yenyi bani Hashim, wondu wanduza karibu, inqidhu anfusakum minan nar, na mvukishize nafsi zanyu nomro wa jahannama. Ya bani Abdul Muttalib, ngekwezi yenyi watukufu wa mji wa Nsorale, yenyi watukufu wa mji wa Maweni, yenyi watukufu wa hemiji yonti pia dimani, yemiji pia hesi wa shahatu masiwa hatu, na mdo wa jahannama, na rio mdo wa jahannama, na rio mdo wa jahannama. Lewo jukumu ya utowa roho yeti jukumu nyangu, yeti jukumu nyangu. Ibenge Mtume sallallahu alaihi wasallam harusoka na mambio wandu zanyu na mtawala mro wa jahannama na mransi kamtawa ngebanu boko undi ha zenobo zibirijana hata honda lewo waze wamila wahedi mani wakanda mafundi wa dimani wakanda intellectual wa hatu kaonda. Mimi tutanjua ndongo za ndisa mimi ti mahakama shari mwanadamu ikawa ngamono ezibirao ikawa kazabira dimani bas shahaini bahanu ngazibirao harima shesi wa shahatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye Mwenyezi Mungu kendi wama arsalnaka karjobe habo mtume illa rahmatan lil alamin, ikatndo kaujoke irumbi shahawandu manarso jofanyila nayo irumbi hindi manarso jofanyila nayo irumbi hindi ni sharende hata zinyama zitsinzwa tizo wanadamu leo ngwatinzwao namna hiyo hamakabati hata mahakama kabati hata daula. Msiba hauka mwinyi wehe sahara jeye ya mumba haulawa na ye Kiislamu mwinyi hafu shahid yembeye bonge mdindao na mwinyi mdu ambeboni haukana nguhun duniani hakamdua khairi haina mdu wanti pia harumwe masiwa hatu hakamwapresie mwinyi hoshina mumjue mwenye Uthmani ya ulawa lewo ya hafa mumjini Maweni wananyasi mtukufu wahaka komisero harima enzi ya mwinyi Baraka ya Bira hundenzi yuhato kumniki wa haula uwema wa hahe ilimani pia wamjuwao halafu lewo kudu hamadai wa ijere ya meharima intia hatu ikera nguja na wanadamu waona ukanga bozi nyama za tinzwa yabunga kwa wandu wajuu tinzwa hakuwa subutu watinza izi nyama nano tinzwa wanadamu wajuu watinza yabunga mambo bana mimi miti mufti sham johoka ya izi nyama zila zitiliwa hokenya maila keti halal hakuwa wandu wakautinza izi nyama zila wala wandu ikao wakana usiu kwa jara bismillah beshe wa iri keja kubaliwa zila zinyama ikao zikao tinzwa zitoka hanza ziulwa wazife ebengera ngujana nyi wadimani ni serikali maona za nongozi za ajiri mature ya jise ngani madwa mana na he roho ya lawa leo hiyo gamjuzi soso ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haukayo yukabla dhimu serikali ngo siku jana ikemji mobilize uwandu atoze rabsha hiyo wazilwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anambia kaindi wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu Qur'ani kirambi kampasa wandu mabeya mailiwa wa amini Mwenyezi Mungu iqtatalu wa wanao fa aslihu bainahuma na mwasuluhishe baina hao fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra ikanga waikao wakayidi hano masaya
faqatilu allati tabghi, na mwawewo ikawo watumbu mpaka aboho huwa tinuka mwawewa fila ndo ukaya mwasani hata warejeye hata tafia ila amrillah, hata wende wakubali amri ya Mwenyezi Mungu ondonde maslaha. Fa in fa'at ikale umparehan hopa unriha fa aslihu bainahuma, na mwasuluhishe baina ya hao. Wadimani mjua jana ya serikali mjua jana ya ukanga bo baya diro liliyo harimwa emijio miili bahata izinyama zitintwa zinyumba zibisiwa ya bakisha zerohoza wanda mutolwa mdaza mlana wanadungu mashuhudi wendao wadaza wasallim kwa anadamu waro hao watula uzeroho nganyima dhamana hero hiyo sema Mwenyezi Mungu aranzi serikali ya wajua tawonti hata wajusidi serikali za miji nganyima dhamana fa aslihu bainahuma, na mwaslihishe bil adli, mfanye uadilifu. Tindoshi kwa moruka yangu ndo afunge mndu wala yafanyeshe tendo hafungulwa rishadi thibanu ya wandu wa viole wanawashe wanawandu wakaugrase wajuzi grasi ila ilati kweli haukawa mndu akautoa 4000 euro ranzi ngabo baba wa mwana na mndu mandu onzi anengo fikirindi wa aqsitu, mfanye uadilifu. Inna Allah kam Mwenyezi Mungu yuhibbul muqsitin, yewanza wanrikao ufanya uadilifu. Innamal mu'minuna ikhwa, wa wasilamu wandu wananya unanyango ndabya watoloyo wengi ngutodaza uwabiliwa wajudaza wajuha haukawa kawua waonu kakabati mahkama bao biliongo nyoka makabati mahkama shoti na lazima ndogo kazi lazima zibireizo hali au kartari mwa karti honze ngasi mjini ngasi aramansi yabo enti yo hende siwa kamsushana de senti na mwibudi ndo jina wajewani kwa ndese shena usiku tsombi lo kaba fumro lo wa mndu. Innamal mu'minuna ikhwa wa amini Mwenyezi Mungu unaanya fa aslihu baina akhwaykum, na mfanyane maslaha baina ya hanyu. Wattaqullaha, mda Mwenyezi Mungu, la'allakum turhamuna, mda Mwenyezi Mungu amrahamuni. Mda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amrahamuni. Shakabati mndu wa usuluhisha arangu jana aranziye serikali keja kayabo hateja ondelewa watie ezana dhimu uwaze wa hejimani kamjaju wa mashemeze mwaparo wa rajina wa mwangariani ma intelektuali wa dimani kamjaju ha awaso ntipi yanga sima dhamana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nguronoso kisa ya qaumu Salih aramyo kaindi walaqad arsalna ila thamuda akhahum salihan. Ngumuna bukari mbeshe qaumu Thamud di mwana nyao Salih anabudu Allah hajawambia kana mchombi ya Mwenyezi Mungu ile maana wali mtahawoni tikeju muabudia mashaitani fa idha hum fariqan yahtasimun, baada waje watsambaliana wareleha mabaki ya mailingware manao qala hawambia kana ya qaumi ewandu wahangwe lima tastajiluna bisayyi'a emana mando mbiyo mpare zambizi jeza barindi emana mwado mbiyo harma zambindi henye wandu watukufu wandu ndasi watinzima wantora na maweni wandu nesifamiza hatu gasale sawihu emana mwana wa hindi lima tastajiluna bisayyi'a emana mwado harma zanongwambindi mjeuwe kabla alhasana kabla ufanye zema walau tastaghfiruna Allah in kuntum msama wasema Mwenyezi Mungu la'allakum turhamun, Mwenyezi Mungu ajamrahimun shaynubira ile hanziro qalu basi wala wandu wa Thamud wajibu Salih wamekendi qalu wambia Salih ukendi tatayyarna bik
risijini hasi wabundawe yani mafundi waja hiyo dwanza mbeze kweli kamjoa kubali kartuwa kubali wabima makana no wadunga ndo wabatani qala wa hiswali hawambio kendi ta'irukum indakum inda Allah bal antum qaumun tuftanun msijini hawo ya kaindini hawo ya kartus tehimba kanuni ya bahani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shari wanasjirio homijini hatu wanashwa hatu wanwasha hatu wazaza hatu ratasira jiyo ngoma tsore mahatana da matso karima tsabri ya shetani patsomru subutia mazana ngoziro kana mreti mbavi kwezi mimi bo hatu wandora ndini waja kaza wajumwe elepaya de tigo mbesira kusudi ndina menu wendi wakana fi almadinati 9 rahtun ulam jiniha salih halmeka ya wakawa nasjana shenda marenda nai gamjoka mjua ntola le kamili ukojoi mafanya nai na nomjua mani kamili ukojoi mafanya nai shanga wanasjana walevi wapewa lwa mmijia hatuanti pia wamaloni hatuanti pia ikao kwa tina mbano wa istekio kabati kanun wa istekio kabati ubinadamu hostekio shangu wafanya hizo wanzao homi jini hivo ya waka na ujana menga sina micho nga sina malaho wakati kwa malaho yatu ya kolonize wa niwando wafanya hizo wanzao watona akli homi jini hatu wakolonize wa niwando mashababi watona akli batu sisi rajokai wa rajokai mafundi watu nuwaze wa hatu wadungwa kwa tsojwa mabanogo ishiliwa baseja zinu kazina uzia mal asaf hausikitif maudu mjobirale onzo nje siju ni ulo wa siju na siju kama nasifa hangu awo ni umungu to wando msiju wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd wa nduhuza wando uhanzana yabodo angalia mijahi imani iyo fami nzima haumbili kiam kusoka bo yo khasara wakana fi almadinati 9 rahtun wa haramo mji wa salih kaumi haya bakana jana shina marela nai kabjo ndango maweni ngo mbude ngo sorale ngo jinkunzi wale bahano ewa kufanya yufsiduna fil ard wakauta fisirifa mashiba de chance wa milaza talabu hanvu wana shawu watu atuweze nguo mabaweni subhanallah nzondo wakauja yewa ukumba ndrabo wandwa remane ze bizu izafanyisha honda nyingi zifanyisha mamarengweni ya bori tori ya Mungu story ya Mungu umejini hatu wakana fi almadinati 9 rahatun ikawula kama iswali bakawa ndushenda marenda nai wanazijana kama jana kangu na hiyo zifanya ro yufsiduna fil ardi hazia ndo tofidisa shebane chance wala yuslihun kwa jakana jahata ambao sulih haukana nguja na wandua wana watindizi nyama hizo nyama hizo zitiliwa bayo haramu izukasi halal zile mazaura wajana zatinzwa karjanga ndo wasuluhisha wandu wa uranguja na hondalevu iluka faboli wani labongo no akomoringwa ngazengwa niko fierte ukaza majuba na miharu madakan singa sina amani amani ndo kabati amani fahamu qalu taqasamu lillahi lanubayyinannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ewa bayi namba nari tsanganya ba donyisiane riwa uwe urimuwe swali yafe ngadwa wanduza kajojo ya muwa kala kadaka yabo wa inna la sadiquna singana bauze kweli wa makaru wafanya ze makriza hao makran wa makarna makran bamko mkabangu tsifanyeza hangu wa hum la yashurun shakwaja kuelewa fanzur kaifa kana akibatu makrihim fanzur waangalia bwa mtume sallallahu alayhi wasallam kaifa namna je kana yakaya makrihim ze makriza hao anna ukazorafanya damarnahum liwa domini liwa bombarde riwa shatiani riwa besha adhabu nziro wa kauma hunekum yao ajma'ina wonti pia aranzi mjohara mwemijiyo mharaya makubali rakene marakaya ponti juu shamja mrenge
haina bahanu balo mjini, haina bahanu balo bangu, haina bahanu balo shiwanza mfanya bangu muabudie shetani mharamu anatiza nongozino uwandu wale we haku wanaume na wanawashe waje yao izo ritore ya Mungu bengo mkendi fanduru angalia akibata umiso kaifa kana akibata umiso makri za ho wandu haukanga rileleo wandu ikawo wowo kwa tina hata mba sanfra kwa tina hata mba respe haina mtu hena ngwaju kwanza zifanya ngwaju zifanya anna damarnahum wa qaumahum ajma'in lito wa watingo jiwa kabati marezi bahanu tidahoni timjini fatilka buyutuhum aindeze nyumba za hao khawiyatan zikauha mbanjero bima dhalamu hawe ikaw mdhulumu Mungu behena za wiyo bonti juu kumijini hatu malauni hatu ndwara ntizi nuwezo wazibalingo habo ndo wadhulumu inna fi dhalika la ayatin harimwe tunda mandashinu ngabo msomo mwinji likaumi ya'lamun harimwe ndo kaungwa juwao wajelezao watukufu peke kwezi nina muda mwinji njanja wa mwaza ngozi nhokaya wakati mwa makambe singa amro mpunduvu le kalima linuwilo tilama le 7 août 2021 wakati wandu wa mtambu na itinkudiwa wana hasa mpira wa minyale magari zenyumba tsamboka zangozi ngazijogeri tena hakukaka wati mji harimwe ekomoro harimwe ngazija jirani wa mji wa saikao kwa tuwana hanongoza batani wanunga hono kawo muhamba bihana wala walango washashana asi hanongoza mpira ulajarenge mwana wandu hunu rijwar zita mji tunkoza brisa finga ndo zunguza mradi ngoni haku tunguza mradi ngoni kabisa hunu ulaya renshingo zuna mjini katana mji wa jini walio mjini wa jini walio ngatungu bali hamanda yo hatu shidundwa jina ujo ndawa nyumba hiyo kenti kuna ndo mkawia la mji fulani kiba mimi ikanti na place jinkunzi antu no kamje na wahe siju au na wahe mirarani mji ezi nuzilanda hapo ngazendo nda dokai manazinu banungari emguharambi yakukendi wakala ash-shaytan shaytani ngujuhamba maulunti ya kama Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ndo muadilifu gujoni ka shaytani ya rukhsa ya rongowe fakala shaytani ngujuhambi wa rukaya jabe Mwenyezi Mungu kaindi lamma qudiya al-amr wakati amri joto la wandu batulao mbebono tombe watulomdoni bahe shaytani gujoni kiwa kalima rongowe shaytani ngujuhamba kendi inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi Mwenyezi Mungu mnikanimia ya kweli wa wa'adtukum tiyatim hadayani fakhtalaftukum timbani dingo wama kana liya alaykum min sultan njaka na mvuzo mretsani mndunge illa an da'awtukum tumrumizani jizima fastajabtum mlibanu mnidungu fala talumuni ntilla yumuleo walumu anfusakum namlamu zinafsi zahanyo mjala ngale wahe majira mabango yala ngale munjilawe enyishanyo tipia rowalevi rowanwe vinyo rowanwa wavodale bangi wajaba alaho mjini ngwazinawo na ufanye zwanzao na bala wazi wa mji wakao himile majirisi wa mtana walala wasiuha halafu mafundi bao wendeza walala wasiuha shetani kwa mbadilo wa mjini mabango yala lazima yajomolwa ingenga kwa siasa ya kweli ya kidini hamati yapi mabango yala lazima yajomolwa onronje abala ngwambudia ushetwani halafu onro wasawala la wasiwa eza jirindi wanro rema nasonode Wotasi wandu wajuha, wala wazee wa kamile ze majlisi wa parao wananyawa wa mawenina ntswala wakantibazima wapikonga fanyo wasila wandu wake wombe duma wandu watasiwa jizibaya
yawa haukao malezi kadapanga uwandu wa uridunga kadapanga uwandu wa tukurangaze plazatu maudu sharira nsimutaje ngo ndawo yabola dhima huwe jazeno uzijiri na ngazi jo ujiri eka omshubihinda wuno ngwara wakenda walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun wajuja baada ya hao wandu wakairi wao hamba kene rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Mwenyezi Mungu risamihi usamiho waditendee waze watu wa hafa wadunga imani waenda sawa sha wandu wao leo kartupangiwa hakema fundi wajo somesa wajemo wasomesewe hantie mishinji ya uramu ya hanzana ya wandu wao wa sekulwa wa sekwa ebenge wandu waja ujirano bangu nipo mjabo jioni wafanya majlis wasila usoma wazionde walala malahoni hao mafundo ndezo walala shabo jioni wandu wajangwa wafanya umasi wajangwa ambudia ushetani baada ya shetani asihi watukufu kanga mdomo mmoja wana basa wakaanza kumjulizana wafati wa Mananyasi Mwinyi Othman ancien ministre wa Mwinyi Othman Mananyasi wa damu Mananyasi wa familia Mananyasi wa bavu mumjini mawani ya dimani ikao hafu siku leo haurala hitwa haramo mji mtukufu wa Ntorale njama ndo mji kamili shabadu ya wanru wawe Mananyasi wa hasibabu baya lilio haramo miji yo mili lone babu ikao tizarani hatipo hayo ebenge bongwa hibenze yemiji yo mili ngamino wandu zangu yabonga mkozo hoze jane guzo mbili howa uwa no wamlawa akondo hatu hontipia ngamsikitiwa okay hizo zijiri wonti johangu na mimi le 7 août 2021 tifanya video hasiba hau denonce ezajiro harimo mji mtukufu wa Mtsambu na Itinkudi chati wana sokaza ngozi yenu gazujiri haukakawatisha wiri serikali hajidetashe karema na responsabilite ya hahe ya husu mahkama bali yafanya zina yendo mahkama ya uniki wa haki yabo kabati sansi ya gouvernement kabati sansi ya dawla hauka dawla mahkama sharanzi ujokana ujo accuse de uhendo ha undo shinzi yani ndini wa yafanya agression yani yafungwa ende undo shinzi enda tolenzo abili omgo hebenze hena mwanadamu bae kana utunoka kabati serikali afanye zo yanzao hata kafa body wide izo zijiri etandaya zijiri hamavu ijire bambao izijire washili yembajini haina usiku zinongozi ngazire hiyo wanadamu kantuka nti wafikiri mbabi tudamo kangabo amani kabati amani hata peke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gurambia shetani gujari laani maudu zake ujamba wandu kamba Mwenyezi Mungu mimi wandu wanu njawambia wandunge ntofanya ntorumiza kalwenzima wandu arambio waja ewa mwende waruga mji mzima mpaka msohama bangwe kume mji mzima kisoke zibata bala nduko tselewa zofanyao shizo pia zo nyimani wanda zo nyimano malahoni zo nyimani homijini zo nyimani harmale bafu ngiba yabo ayinuristehi ngiba yabo ayinuristehi Wengesho tani kuja wakendi wama ana bimusrikhikum lewa inu tsawsha nemvukisheni le bala Mwenyezi Mungu wama antum bimusrikhia kama shana mnivukisheni lo inni kafartu mimi tikati zikufur tiziharaya bima ashraktumuni min qabl zanako mwakauni kaza mweje wala mwakanga mmudio shetani nja kauzanza inna adh-dhalimin na nina mjukaye madhalimu leo watudungezo Mwenyezi Mungu yawanika lahum adhabun alim una adhabu mkali ya wakalantiza maudu siku ya kiyama hawe yakaya izobanikiwa warumie kwa jarumia basi kwezi miongoni mwezi nongweka ani ukumuri watu obwembwe swafi ndusikitiha do wakati unduka sisi mji mhunga mji mtitisa unobavuni na yo fikra kijahilia kiujinga Mungu harambia nitamuka ya ayyuhalladhina amanu yenyewe rukamu amini Mwenyezi Mungu la yaskharu qaumun min qaumi kajaladhimu qaumu idone ya saya asa an yakunu khairan minhum henda wao nelwao wakekere hanoone wao wandu basi mjini hatu
wanuka la wa ushane haliyo fami fulani wansi kairana wala mjini unu ukairana wala yani boneula laki ujinga. wala talmizu anfusakum wala mtido kaza na nazi mtido neana na talmizu tana bazu bila akamwe parana nazi fumbo watiti wala mdukadha bisal ismul fusuq wondo upewa timu baada imani baada mkamu amini Mungu mdone laana kaona mndu mdahu bala mna mji mtito wala mji munende mji munda hu ejo ko bala mji wahenda makabarini ndo enda la hula joko bala mji wahendo narandiwa ejo ko bala kabila henda la kabarini ndo hata lewon nje mruhala wa jinkunzi hasi mtsora ala usijue henda fanya beti ziwo haulwa wala fundo jona zinjia sino zinjia gema na njoti la sosa barindi ndo kanga sina ubwembwe na sina akili za ujahiliya sawa. Waman lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Ile sujoreje dingoni jumazinu mwengo ni mwadukao wadhulumu za nafsi zao. Ya ayyuhalladhina amanu wanukum amini Mwenyezi Mungu shtanibu kathiran min adh-dhanni namtamu kuzadhana inna ba'da adh-dhanni ithmu ba'da zadhana zo madha bimaruf wala tajassasu msidundu wala yakhtab ba'dukum ba'dan tikajumo shindana udezane bena hanyu ayuhibbu ahadukum yakul alama akhihi mayitan mjanza mleze damu za hanyu mabinda mleze nyama za hanyu mabinda fakarihtumuhu zo Mwenyezi Mungu haraza yamani ndimo mlanao hadinu watakudhana Mwenyezi Mungu inna Allaha tawwabur rahim Mwenyezi Mungu msamihini shakabati ulaje dingoni aranguja na zila zajiri batundia batima intellectuel bese kwa jambo yao kabati onroa de la mila kabati mafundi kabati serikali onoka no banga problem aranzie zinyama zitinzwa yabo nano hada mwaje kutinzwa. Ya ayyuhalladhina amanu wa nukum amini Mwenyezi Mungu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha limumbuni wa ndume na wanawasha wajalnakum shu'uban wa qabaila limjaliani shab na kabila nganyiga sihiku garjulana nao litaarafu ilimjulane shaituka mulane inna akramakum wakero harimani tindala mjimu wala mjimtinti wala fanya ada nene wala fanya ada mfupi wala yafamshonje la tindiko inna akramakum wakero harimani inda Allah sama Mwenyezi Mungu tindala fanya ukumbi unene yewe hafanya bangwe kuu bali beshafanya msiri mhuka mransi karansi atqakum demramgo harimasi inna Allaha alimun khabir Mwenyezi Mungu mjizi kabisa ye ujuaro gujoro kendi hakarongozo arabu ila rongozo sonti pekende wakende qalatil a'rabu amanna wa arabu wa amini qul wa mebo mtume lan tu'minu kam ja'amini karja amini walakin qulu aslamna wa bakawasilimu bas walamma yadkhulul iman fi qulubihim imani kajanja harmezi ngoza hao haukae imani kaingiyo yabo hata nyantuku yalojwa witerese fatuze urenge mbuzi witinze hausiwu urenge mwana la muwe hausiwu yabo imani rake jakanzi wa intutiu kamtoe Mungu wa rasulahu mtume wahe mdungizo mtume ajanizo mranzo misaja jainu ayatukum min a'malikum sha'a inna Allaha ghafurur rahim ziamali zahanu kazina kupotea na marongo ziamali hizo zende zazo wanadamu waula wafu uwo muhima mziro waimilia shesi wa shahatu waimilia ntia hatu wabatiyo mahkama ikanti kabati mahkama awozibiri hariwe mijia hatu jana redoshe wandu waze wakahivu ikawa waze wao ikamruha mzima harongo warupi ya ushia wandu wala wande zao ebengi yabo mjini fulani watoto wa mjini fulani wajua wafanye wanzao hakuwa washindi wa wazaya washindi wa mji. Ewa Mwenyezi Mungu anzia ukaya on vient de perdre une étoile brillante. Nous sommes tous en deuil mais nous sommes tous frères de lui et ne voulait que le bien. C'est vrai. Mwenyezi Mungu Othman sasa mtoe sifaza haiban akumanya mtukufu hako Mwenyezi wa khairi hako ikao kajaje paranza umani ukaye hake mru wa khairi hako Mwenye Othman timjua
ngamina labda wakati huo maha owinji mahaminane ya hangu ndo najua mwenye Uthman na mjuli ya maweni o hao na rende hoka hondo hatu ya wakangami maweni ni hanzi wa maweni haku ujua nshi maweni nro hana ijikunzi nazaliwa na wanzani wenji ho mjini tora le kadhalika ngamino wanzani wangu na wajoi horanzinga mina mahaminane wanduza ngu waloi wikao miwanze mjini ho kadhalika abunga mwana olewo ngami harema wa msibane le tanga. Je suis entre le marteau et l'enclume. Mimi mani hamadao. Ngiban tijuka uroha sijunga mho amyontsora ale kaubale jinkunzi na mtsora ale. Mjubangu étranger, mjubangu ya himia wa onene tindwa. Haubo ya jinkunzi ni onene tindwa. Kamtono kama gatingo jirana nai. Ilo tiba ikawa waljupa rohisa haukawa uliliwa bongo benzo wajo himide Mwenyezi Mungu. Tel que je connais cette famille, o mengoni mwandu wa kairi wa khairi wa harmaidimani. Mwenyezi Mungu Uthman yone damu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yakautia montilewo mjua Mtume yode damu ya Mtume yakautia imani lewo ilo baya na mumlindie yewe mtsongo baya njanja na beukaya mndu mrajina ya joula wayiho ijo kanyangula shabane mndu ya ulawale wo balwo utukufika wa Mwenyezi Mungu amnikao na ula unanya ya upanga na alamasta ya jipanga shabanu mwenye Uthman woi ikawa ngabo sirinko mwana sini banu ka mwenye Uthman wo mimba bango para mwenye Uthman wa Ahmad Maulan wa al-Bahth wa Ahmad Maulan mwenye bahsani wa mwenye Uthman mbaba hangua ye para mwenye Uthman halafu tijua mwenye Uthman maweni tiuruhaba ya ismu ya mbaba hangu gasina unanya wa damu ti miwanza mwenye hanaina mna hanawanzani wangu onzi piga mwonesono msibani lunuo siku leo yino kumfariki dunia wahema na mtukufu ikao kabati mndu mdimani hauitara mtu wasifambi ya damu ya Mtume alayhi salatu wassalam itihadi mani leo basi wadimani ekazo ngazi msomesani leo yanadawe Mwenyezi Mungu ajusia haukaya ati hatine damu ya hina damu ya Mtume alayhi salatu wassalam nguwa ya tarambe kaende wala kad karramna bani adam ritukuza manadamu limtukuza quelque soit ye kafiri yeti ye mudu ye mkude ndi limtukuza ni banu bonti pia inamana kwa siwandu wasaya banu rijaho risomo hunu shangiyo na ujiro horeje makazini hatu wakara dona injustice ya magazunze jiri ngojo tinzia roho ngajuka hunu rema basta mama ritabishiwa amba hazi ritabishiwa maisha shahoreje yiko rijoji bareje gabambu bwana wa limam kareje ngamreje yiche ngeti kabo leo ngamangalizo ngo yiso gamreje ndahu gambaki unifanya na badogo njomba nifanye shahoreje unjeno na injustice hamada yiso uwo ani eroho ndoto zihero ni bale wana nawaza banu wajone ndukamada yiso nyoka papa ibanu ribale hona ndahu ebanya samba njaro kwa jana tirongowa tena tibe ha video na ifanya ishili yano kama samba kujarongo wa jana la tirongowa tifanya video na ifanya le 7 août 2021 ya husule baya la itinkudi na mtamdu tiono sokaza ngozi nukazi na uzia hokaka batina armwe komerika amerika batin tito na wanroma nao emijirani na jirani bengeza ngozi nukai serikali kamja joma zundandazi shanga mwanzo ki ada na mira ngaje ko zundandazi ada na mira daho enele une mngu sofanya ada fanya ambezo anzao hauki ada ile do fanya ni wando ni kana shewo leo ni mngu sofanya ada ambezo joka hanza ada na mira kena ushinda ibalema baya yayo mafundi watu kona ushinda wa mabaya yao haukari wadungwa mijini
no malahoni kwa tena pasatwa shema fundi watu uwezo hamba wa zamba ezaja zinu sirikali lazima ya unehe benge mwananyasi wana mboka jana usiku un an jour pour jour tifanya video yu house le baraiti nkudi na mtamdu tuna sokaza ngo zunga jura jeta na kabondo ya shawiri kazi ja bahija na tito watena ti publier izo sijazigiri leo izo sijazigiri leo shabanu ngazonzo ndwelewe ndukaya uhena ujoka ambaze kweli haina ulojo kanza ambaze kweli yo shashiho dungwa yo shashiho dungwa ndwa au quand on a harma une sorte ya hindini ya actualité de consommation car ça actualité d'éducation yoti ndo harliyo yoti ndo komori wanzao kuna teme banu ambe ndongo fulani ngizombi na badala jao ikenga joka wanongo jodunga isa nongwezo kana udunga wajodunga o ikangwa amboza ngo zijibia wa wandu afatu'minuna bi ba'd al-kitab takfuruna bi ba'd ngarenga izo zirijibi yao ranti izo ikao ngaziritambishao chako zambaja na tizamba tena tizamba hauke video hiyo ikahama wangazijambo kama mjizandongo do mwiso basi bwana ipari na zoneza jana tiito wa tizamba penge msiba unu ngo namna mbili hanguju doka ya maweni hondo andu zangu mwinyi de mwanama na mjua à l'âge de 8 ans au maximum ikawa yeu bale ismi ya mbaba hangu mdu mtukufu hangu juu miu mwanza haku sibahi ya kaanza mbabangu kabisa ya boizo tuka mtuzamba wa mishena mdojo jua mwinyi ngujua heli ya hahe ho mjini ntora le kadhalika ihondu holo wandu zangu tena dimani dentina zaliwa abo bombwa hebenze ngamjoka ya o msiba mziho bude ya dimani ihondu holo wandu zangu kadhalika ani dimani kamili dimani mnatimtitika o kabila mbese nzima umbili dizapange ntiyo emgu harambia man katala nafsa mutaammidan fajazahu jahannam fabisa almasir man katala nafsa mutaammidan emruju wa nafsi hatu wa nafsi haubenza fajazahu ngarjubi ziliwaza yao benge lazmuranzani shake tukiri haukaleo lehantuka ya kami jinkunzi na zojiri jinkunzi rekambi rekanjema mjozimilia ndao yote nzalazimu jinkunzi wakamana hamabango njanji ya bangweni njanji nzio huna bali nti ulaju bali nti huna bali ukahuna bali bali bango jakaza boti hoju ho hatu ngwa budo shetwana ujuma ho hatu hizo ntujiwa sina haja nizo bekena ntola hivyo sina haja shaho zamba benge batuzo kan demile fulani na fulani mabaya no nasinga jo emana mvurano koja poroka na khair hakera ndana hii omudo mwinje kabanza jokatire ndana hii zena izizije shaho enjeza yaone sero kabana ngamushindo baheola bahe haumavu akli hanyamilia zembi emgu hamambia mtume sallallahu alaihi wasallam kaindi kanga wana mushkil bainaka wa bainahum adawatun kanahu waliyun halim kama na bana na mndu ushindano na fanya ukawa manzani wahe yapo haze mvu umbe uhi jina hata fikibazi kafanya shema jisoga jomjila maudu imbango kufanywa njaka yao njai wala ntina paro emilia hata ihona azaliwa ngwazi jondo penge watukufu omsiba wo ti uparaba haino tikafanya video d'urgence nitekeleza mhono watanga wahangu harama famille ya mwanama Mwinyi Othman omjini harama mji mtukufu maweni ibe mhono watanga wahangu kadhalika harama mji mtukufu ansora ale
nibeho munu watanga wahangu harima ensi ya dimani. Noneso msiba wahangu no si wahangu harima serikali ya Komoro. Ikao haina usiku ngabulao jama jazinu zevira. Ngamo shilao mwanamu mumdaho bini mumde atuka hulawa ya fejao. Mnaijana jukula mwatija kufanya baki msuju. Na wena usiku ngabulalikao serikali ngejo hunu mafunu. Kaba hantuwa mapolisi mahala munisipa wale sijindi. Yabo hizo nungu hindi kwezi. Na kabati mduruka uria fanyezo yanzao. Shamrejeze wasatena nganyina muftiyo shamimi ngamba hoka ezinyama za jana zila kazijaka halali ziliwa zila zatinzwa zinyama kauzifu zitinzwa ho haramu. Watukufu ngamjuka zabanu ilini pale wandu walo harimale tanga nyondilo nibe mwana tanga wahangu wakami jumopara banu jumopara ngarjo ndana labda harima wakati wasatena au sikiti kabisa kaza ngozi nzijiro harima entika ndo nazalhania ngamjo kaya emijio mili miji mitukufu wangu juu warendo zenai nono warenda msuju anongoza ndisa shahula ukaya mzima miongoni mwa nyasi wa kidam rakabazima mauti pale haliyo ngambo tena hiyo rehema waheju haukaka anzati mizi wa shahid yeye harmasha wale shansi haka shahid wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت صدق الله العظيم شمس الله سبحانه وتعالى رمي كينشي وعباد الرحمن وعبد ميزم سبحانه وتعالى حكيل وعبد ميزم الذين يمشون على الأرض حونا وكلها مش معنى شانسي هاوان ومن يوثمان دي هاليكا وإذا خاطبهم الجاهلون إكوان واجينغا وامتهبايا قالوا سلاما وهمبا أماني yule namna hawa wa Islamu wa kweli waabudu Mwenyezi Mungu chatino kabo pomaweni wajua waona na ntsora wajua na maweni la lazima huwa wake wazima warejei apoka mjashindwa waambeka tsuwana yule hali Mwenyezi Mungu anaonesa wao waabudu Mwenyezi Mungu wa kweli waruma Mwenyezi Mungu wa kweli alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan ngolwa mshabana shansi hao makinifu wa idha khatabahumul jahilun ikawata habaya ni wandu wajinga qalu salama waone soka amani ukari rifurane wandu wao ladina yaqulu rabbana asrif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama yule namna mwenye Uthmani ya rejea usema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu jumughfilie madhambi hahe hafu shahid nangu jokaba pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallama na yonde damu ya mtume ikautiha hama Karbala po Hussein ya ulawa Karbala basi mwenye Uthman damu yahe tiha mju wa mtume pomwa benza wa imani na mji pange mlindie ukaka banoka kabati khair gabaya Yesu Subhanahu wa Ta'ala kana uranzi na kwizo gujori adhibu dimani lazima uranzia bahaira nguja na kionwa juha kwa juha mimi tamemba wewe hango ka mtume sallallahu alaihi akaende kama nono ngombi na mzika use holime tizaba holime jana titoe video naifanya le 7 août 2021 njizando ngodomiso zijazi dire le 7 août 2022 harmenti ya hango hizo zijiri itinkulia washiri na mtamndu wa hajana tizamba benga mzika use holime beza mabe hango holime njeshidikwa hemi hono ntina mvu yabo serikali lazima urumia mihono bo serikali urengeza kati ndiso kutina dhamana ya ute amani wanti amani wanti juhatu umsiba mziro bo serikali ngoja uzisoma mtu ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam ukahena mndo ani kwa dhamana ya hino harama dhamana yahe basi ngujonjia mroni yu hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haina mndo ani kwa dhamana ya tutekeleze dhamana yahe basi mndo wa jahannama ndo nyumba yahe serikali na mndemu Mwenyezi Mungu na mndemu Mungu kama mjoku kuzisiwa za roho ziro haigo yararu mndu yakoze heroho bahiti fanya zambili sizamba holi merangu mwahaja na ranzilo 7 août mtamdu na itinkudiwa wana amejumojisha meleziza video hiyo le 7 août jana ikautimizi mwa tito wa jana tikoza heroho
leo tiyo imansozi ngaro hao haba yakamzima miongoni mwa nyasi mabani hangu hafariki dunia Mwenyezi Mungu mrehemu. Yani kio mji mtukufu wa maweni amani subra wasubirie watijuse yabo zanogoza za basuli ngamtafadhali mjua maweni ya alimani monese wema monese ukaya mdore ndo nayi katorenda nayi mdwe fanyuambi Qur'ani yabo kaindi kuna ulibambi hambi ya urenda ambiba himdu mdenda zema inga mparo mjua maweni mji mtukufu haku omaparo nuambi ukaya mwinyi Uthman wandoa mu wa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hawajua na yule damu ya mtume Mwenyezi Mungu uje ufanye zote kaanza shamti jusebaya hasibabu mwinyi hauka mwinyi hafu shahid harajeb Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku wa leo ha aman ebengana mumrenti ya aferi mumrenti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahata mahkama ketina maana ukawanti jua tukabati serikali ya jo indesa wa mahkama ngabo wandu walo yigo walo na post wazende sawa wafanya msajaja wanti juu wale mali hawinji wafutie msajaja hawinji shaura utia amani wanti juu tinoka kama hingizo na wanu habilo amani ingado habili amani jinabo wafanya zende kwa turanti kama jana ngabo amani turanti sembi basi yabaka wabuka amani wengi hamide Mwenyezi Mungu jezabira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Mwenyezi Mungu yekawozo zenjema za ho ndu warenda uzema mwenye Uthman harende zema haku wamaninga mjuwao edimaninga mjuwao engazijanga mjuwao bal boncijunga wandu wa mjuwao ebengena mbranti za ferinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de ujuja ne maslah sha wakati wa mziro haku kasi wahara edimano kasi wasaya kartoa urikebanu tutambihi hanu juhari jivurize waliyo kakarto yuvurizo ayiwo hanvu haukeja zinumrezi wana mriyotitsero wasalamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh wala mfalenko.